Omukoro gutandikire n'ekitambo kya mesa ekyebembirwa omuhwezi wa Bishop Wambara ahabwe ekyange kya Bushenyi. Ego echombeko ntubasa kuchombeka konka iturukubandisa ninkahi aha Mitooma. Mukuru wa National Water and Sewerage Corporation nuwabira ryo mujenyi mukuru aha mukoro ogwo. Batumwe tumanye okureba abantu abo kuza kutugerera omugasho. Obano wadini ki ongara kuza kukora ki kutugerera omugasho. I am extremely very happy okushaka nkajurieti omukristayo niwe kandi yayibembera fundraising omuki omunyishengero wa Ruhinda South na washikiraho mukoro ogwo kandi ayorekero kwatwaho ahabwe ekizibu ky'amizi agatwire negateganisa abanyaruhinda okumara obwire buringwa. Amizi ngabagaruho gargaho amizi gargaho bene babembangambira nosangu sosi erikuruga kabira erikumara okuga distributing bene kandi hati utwatubwine nk'abanyamutara abantu kushabangu omuremax zawe ubundi mu budget ukajira ko wakoranije kizo parliament cyo kwatera mu mukono kugira ngo imitara etunge sose yayo sore yayo tujombekere tanke zayo nabo babase kutungamiza garukumana. Omubanda bashikiraho mukoro harimo munyishengero kazi wa district ya Kabare kandi ogwashabira abazire okutamana mu kushomesa abana babo. Omwana oshomire naija kumurunjo kuba murunjo kukizaho mwareba ko turi hanuya nyende kubagambire ngo oshomire naguma ryoshomire tukoro abantu bona umuburingana aha kuba the end of the day no kuba abantu barunda karuru tubakarondera kugira ngo nunda kuzanka kubanka mothers union leader kugira ngo kibe nicyo cyakukorera konka wabana uza kuombeka cyaro wano uza kuombeka ibintu tuye ngo kurondera ibintu amadini nangwa no mu nganda ne leta ugarre nyuma icweke cyo kuba no yebembera. Omuganda omureberezo waho omwire ashabira bikiriza omuri Bushenyi obutosho kwijuka ebibarabiremo kibahwera okumanya aho barukuza. Omurebereza ebi abigambiro bwabira rya mukoro gwo kwijuka Alfred Rutashokwa owisirwa government ya Idi Amin Dada omuri Kyamuhunga. We think because today I say kureba emyaka 5 na 10 tuyigirwe woro okakureta ekisho gure kukigira ngo abantu baterechi ibeba naba no kafa bajya kumutuza naba ndonda pia kwi bajya kumwana mujataka tuonene abakandi ngize na roha ya tuonene. Abeebembezi batari bamwe na bamwe n'aba barukurugo muri government bashikiraho mukoro ogwo ogutebekanisibwa Mary Rutashokwa muko mugenzi Rutashokwa azo kusima kwaje neke kusima nyenda mu imwe ikitu cyo kutamso ese nacho n'isuku ikana n'uruzi konkani nyenda mu tubase kurunde cyakongera kuboneza kwe kanseti abukuba mugenzi wanje niwe yaje kubi ubwo bushoboye bwe kanisa ko yabira muri Kampala plani y'ikaseti akajiha vipi nabagiye kwishuka umuntu uri aha rugamba aho nabagiye kurebe Burundi ibyo umushisha kubashoka byakoze ngegeramo nanyo bakore Burundi kari omunsi kuja kusima kwetu kusima mukama ahabwa amagaraga shonkuri yitu mugenzi bashoka ahabwe byasije yatukora n'ibyakurire byakozwe mu nseji akora ikanisa yo mu cyacu Uganda kandi akakora na district yewe Rutashokwa nagambwa kuba yakorire munonga Ruhanga arukombeka amakanisa otire muna cathedral eyabwera nyanje. Amakuru agasha kwa Ben Muhozi na Sheikh Abdulatif.